Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kertong keseng Kongres ubak Vincent H. Pala, ubala syakjit biang hakasian ke balai, kum UMP, na Shillong Parliamentary Constituency, hak jingpen benar result, jong ke Election Commission of India, har ke arpulai terik mentau benar jembang arajar kerkendai. Ulak rensyai baka Kongres, kan yakun do'yab do'im, baka jing temu jong ke sorkar, NDA balai lam deka BJP, ban penterikam, ya ke Citizenship Amendment Bill, kan Arlong Satya. Hak jikren bat ke Batisi TV, hak arpusau terik mentau benar jembang, arajar kerkendai, ubak Vincent H. Pala, ulai tu, ba watlah keseng Kongres, kadan tang sangut ki MP, na katahan cetai lamingi, Henry kinya trelang ban persyak ia kini kejing temu jong kesorkar NDA. Kumu MP na Kongres nangalek yang te baru-baru ang klaim ikun tang marway bat ka Kongres ngini keren mana kene bala ada bro bat ka parti hi mde tang along mde tang la ne mde tang kat to kat ne ngini keren ya ka isu gunu ki isu kam de ka state centric issue kene ka de nam ta ka North East baru ka we tengin ya keren apa parti hadin kum ka parti ngin shim in sakot ikiwe ki parti ro mde tang ka Kongres ban shim bantah tang try kamut ang idon tang saungut na North East min stand saungut ki persyak si abi ka Kongres si barok ka we hakini ki por baladep ki don lang ki yang lang bat ni te mantan da poy hang te na mar kini ki MP bat mai ngam pat tip na poy hang te ngin sa pe mare poy hadali ngin so strategize ngin pe hakano korkom ban persyak ya ka si abi mana gani la ada belum deh baru kena isba percaya ke CAB ki MP na po Assam ki long in favor ya ke CAB kam deh tang deh baru percaya tang ki MP Kongres bat ki MP na po ki bepat kum na po Sikkim ki MP kum na po Nagaland ki bamde ki Kongres bamde ki BJP ki percaya ke CAB dari ki BJP baru ki long pro CAB kene ka por bala de bro udon no way bomut ban kren percaya ke CAB andre haden ba usha mai na try na po BJP headquarter nene ki he jang BJP usange no andre ki la penduk tiket ro yo te kata ka man kene bala de bro kamlong ra kene tang ka Kongres ba percaya CAB ki we ki percaya CAB kum ki AJP kim don ki NPP kim don MP kita kisuan kisu le kendo yo Prime Minister ukram tra kendo hi kiro kisu kendo yo Rajnath Singh ki kendo yo Amit Shah baru Amit Shah ukram patio re kata ki request jangki te kamu datang ke Kongres ni datang ke BJP badon ke kaliang bat ke kaliang ke BJP baru-baru kalon be opposite ke jingkwa jong Kongres bat ki MP ki ba persya amdon wero bonot bandong tang ki ba claim MP ki parti ba claim MP ki ba keren persyak teman tangin sepej ke NPP kalau adon MP NPF kalau adon MP yang sepej ke ika stand jongki Hasikim kalau adon MP ke ika stand jongki atrai kin hap hi don lang bat ni kamtam akatha ke de bandon lang bat ni UMP na po Mizoram ude bandon lang bat ni MP na po Nagaland de bandon lang bat ni saka parti Kongres kum ke UPA kat no ke bandon lang kan nambar kam de tang saungut haba pek advertisement jong ke BJP hakapor election 100% ye ke CAB ken wanra ngimla raban ong ba kin wanra namar kila advertise keling ye ke article 25A article 370 ke CAB kata ke they have to touch kata wanra kin habat rabe ni hab ye persya kata kat bah ngila tel ke wanra ke CAB nasli ka judgment review ke barit kadon ka cingmah kamtam kini ke ba nong nak kibi ki border kum ka Meghalaya ka Mizoram pi ka Tripura mentah mensyua kat nongut ki Tripuris mentah kat nongut ka Assam mensyua kat nongut mentah kat nongut Sikkim mensyua kat nongut ki Lepchas mentah kat nongut ka jingma kan don pe nai ong ka banwan pe tangki ni ki bla ade bro ka jingma ka ke hinde pe ka census ka statistics hapor bayo independence ki Lepcha ki don kat nongut kat no ka reservation ki Tripuris ki don kat nongut ka reservation kata belong illegal saga legal lele te pin modur kat no kacing long markin yok ki passport kin yok ki facilities habi illegal kim yok kita kicuan susah kispendon kam ya ki resources bengidon resources kum surok ko bam di ki school kini kita ki yok
illegal kila balik school, illegal kila ban songkali ban penut kami serok, illegal kila ban sa ke restoran, illegal kila ban sa ke leng-leng. Ndai ki bawan legal bat ki passport ki ration card ki bat ki the same resources bangi don hanot is ngi hab ya share lang bat ki the one way un khap unang cross shu sibon tumut ki sapho san phos nemur ki nang bon shu tumut wat illegal convert them to legal ro kama sementara uwan nang te uwan legal kajing ma kan don bay it's not only a threat and a threat is dangerous namanta jongi there are two subjects kawai ka subjects kade ka citizenship example ban I passports have I passports kila ban apply suppose ke India kala sya yunong Bangladesh ban song sa ha India to apply nam ta ka passport ka don kam ka police verification kat baya police verification pat hable ka state government ta ka state government ka don ka role na ka banta ban verify you no mut ka state machineries ka don ka role ban verify you no that's one thing kabar law kwa ban yo Aadhaar card u hab mention ni ka address ha mention na dong hadong te ka Aadhaar manu ban issue ke agency handrai ka authority ka baboni ki ban implement ya ka to kumolong hang ni Meghalaya ka delang ba ki deputy commissioners ki involve ka state machineries tumut ka sentari kamla le palat ki benta ka badai jong ka sentar subject ka state kamla le palat lada ka state ka parsha ka sentar ka sya hang tang in page ke ka yo kan sadon ka very interesting kan sadon ka kanong no ka hakano kom ki implement ye ki law ki babon jong ka state government bat jong ka central government kumolong menta u kontrat sangma u parsha ke CAB ndai ki babon ki kam ki trelang bat ka BJP ine pe hakata gorkom namar ba we bela shna ka an hapo Delhi ka state ka amend la ka state ka not ne em kila phai ke resolution kinam amen la ka state ka not ne em ban ba kinam amen ya ka ai for example kumolong menta ban ration card suppose uwan Bangladesh usah ni ka katkum ka CAB ka ain udon khok bansa telada kim ai u ke jing dawa ke ration card lane ki pan card lane kum kiwi te ulak ban ai case suppose u job ke case ka subject ke central subject ka views lane ka stand jong ka state government in the eye of the law that's very important but ki facilities ban ai u ki state facilities kumbabon ki benta ba panu kam kum ki driving license ka ibu unyo kumba on pi kum ka ki bon ki kim ki cards ki ba fer la de ki health insurance ki don ki state health insurance ki don ki central health insurance ki babon ki scheme ki ba fer ka hakata gar kom se pe ka board jang state ke sa kan sa don ka clash hangta ka central bat ka state te ka not ne ka state hapo kajing don jong konrat but nai and act leni implement ye kata ngatang kal very kantrong ka very challenging ye ka state government ban ye clash bat ka central government abade ba CAB lada ki nong wan na jangai ki wan chibon ngut ne kendiat ngut taka lada kila ban le yo way mut ki babol kin subut kata long hata korkom kalong very challenging yengi ki pribadon hapo not is